Едерне турихинже шкулба жазачын шуртнеже клешень. Канаш турихинже вара лагерь ужашын. Шактада тысяни уйдыба Чувашин ребурнаганзем Россия Федерациям пачал думин депутатчы Алла Салаева батне духреш. Едерне тарыхын ердюлігі тадаунда бурнаган хастарзем шакнашкал дылболова пірремаш ход келмеші. Егебінде вұнда хырмыш жылдақ візен шивы чойды жырална. Пір шырлан тарыхынже игі вареню жүрчі тада шкул шумынже ачасачы бұр. Візіне жүрегензіне пірліштерсе едернезем пір шыне жүрчі клешень. Візен жүрдізем кивелні майыбе, ебір малалла шыне школды вашын. Выл шыне школ, шыне лебулі дезе шутлат бір. Программы зенне пықса-дұқса хыжы программе бе каясыне хамыр ежынат бір. Хыжы программе не кірзе, малалла программы бақай малыне курат бір, білет бір. Кайранда да дебіртел бұл өзенже міле программы бақаясы майбуррине калат бір. Пурыйды вада татсабама булать. Енженде объектсем пачалықпа халықшын білдерішлі болзан балыртыры Россия Федерациян пачалық думин депутатчы Алла Салаева. Шыне варене жүрчі пір енжен кирліға анжақ шылзы мерсен вал палық евір анлардыр дезен малашлыға тешкерзе бақмала. Пачалық положу барать школ дума булать, темде дума булать по делдары хинже. Но шаватрах те условия беринде был, еще вырнизем булмала, Европорте были прежде вырнизем булмазан, шинзем булмаш, каранажезем не булмажинда. Те пренде шуплачте и ваража комплекс оценка дуза гильзен те предел булза сюца я обращаю гидузене. Тіл бұлыра канаштарықынчы ачысын сывлықны жерепледеген шавал лагере ұжасыбе шиғынна ыйдузене тезютсе яврыш. Кано вырыне онда малданда болна. Анжақ вағыдыртне май тәрлі салдава була ішлеме жарынна. Хали лагере икі машпурныш парастылюбе проект пас меты документисіне хадерлеме палыртырыш. Республика Галарым Валей, Юлия Дюкова, Анна Центовская, Юрий Марков.